ya ka snong walulong kapapriang subhaban pelong ya kini kejingala. An honorable guest, Commissioner and Secretary to Government of Meghalaya. On behalf of the Kurmarwet Umkrem clan, I congratulate all of you on this occasion of World Environment Day celebration. Yes, we are invited to participate here today, so we are very happy. Our clan have around 300 hectares. So our clan 30 years ago, our people have been clearing all trees and now become the subtly. Now we understand it is very useful to determine soil and water conservation, to concentrate about balance of ecology, and to revive green revolution. To do afforestation, we will find many problems because our people do not understand about green and ecology. And our people dishonor to the environment. Perhaps it needs to be conducted many awareness program to our people before implementing any project to make our people an understanding about green and ecology, especially about no green, no water, no life. Kipai ba bai ngin sel thu kum ne menta klem ka jingjir ngam en omdon bat klem ka omdon ba im wat nang iwairu nangta klem ka jingjir ngam kandon ka jingkiu kal jabok bat kan pen klui je ka perthai wat kilumba mangkasang kinsa kala no bat kan kiri thor kin sadap bat kan ba kiri lumpat kin nom yo wat tang sijau du kan ba nang kiu kal jabok kan sapet pai kliu ya kajar jong kasngi kabangitip kita osun leya bat kan thau iki babun ba kicingpang kentup ya kaskin kansar nadu briu hadu jintung klem ka jingjir ngam baro tijabok kinang kiu bat ki kunlung kinyok ye kijingpang badap sadem paman kapor klem ki klau ki knyang ki balait na klau kinwan hirtma haki jakaret kijongi bat omban se ban hap ai dawai ye ka kendau bat kajing ai dawai kanang pensniu susu ye ka kendau haki pateng la pateng kinong sensar snong ginong sensar kur nginbu tengkai kawei ke klau haga jeka badan ka umpuliu kenang bangin light na kajing kerdu ha kanu kopor jong kajing rang terkong lada karit kumno ru kanlong sanpeu meta nangta ngin penjirngam ya kamariang dakap sedang nalarumpai tu iwei lani arteli kiding halap pulau banyo yakal oksigen kabakui bat banyo risingi bat kumjuru baki keper badon haplau ying jungi kinlong kibasbo namar kata ngamdon sibun henrai
tang kawi kabang amut ban yawer ye ngilang baro ba ai bangin yaw kor ye kamariang namar kaperthai hi baro menta kan kham penduna no ya kajing penlek jingmut ya ki nuklear henrai kan kham pen bon pat kajing perkhat hak ba ye dei bat ka green revolution ai na preng jung ngin mi nang ne ngin da nyo kor ye kane kasngi kajing rakhe ye kane ka war environment de madam khamtam ibadi madam di o nong stoy ngelayo ban ye kenduk bati kajing yalang meeting ngilaya kenduk ye kane ti ka kubor ka bang awan ra apdeng jung ilang ne kalong kumne bangin yo ban ye thung ding ban ye penmi umpuk liu namar kata ai ba kene kar kom perkhat kan don apdeng jongi bat ngin sim nang ne bangin lek phai selaing da ka bang ngin perkhat ye kane ka wei no green no life no green no water no life namar kata madam ngamut ban ye thu apdeng jung ha phi mentahang ni oi let's say ka project ka bag phin sapen trai kan long hakine ki sunong ki bamarjan henrai lada dong dang don kam su ngidang don ki jaka bangin thung ding kum ka kur marwen kabat ka kloi ban ai ye ki jaka syaka department ke jupi kublai sibun nak ye phi baro